Kardom pinila so video long nang tuhan nampak lang po karbing long ko ansi police station kedoma kona nasi doma lepen karbing long ko ansi moza kedoma kona nasi doma nilila so video long nang tuhan nampak lang po te video cengce prana lang tumpan isina chuni reglang nang tum si so channel long pinisi video kilang cenglang pono te nili channel subscribe igeta lepen bell icon to nang tum press igeta nili ka upload video nang tum aprang sikilang pon long gefan te pinya video lang persena. Aprang sinali tumhan police station nampak lang po Dipu subdivision under Dipu PS Hauraghat PS Manja PS Bukulia PS Borlangfer PS Angjokpani PS Dokmoka PS Samilangso PS Dipu PS under outpost ke Dipu town outpost Dhonsiri outpost Hauraghat PS under outpost ke Uttor Borbil outpost lepen Bukajan subdivision under PS ke Bukajan PS Borpothar PS Dilai PS Rongmongwe PS Chokiola PS Dethor PS Dolamora PS Khotkhoti PS West Karbi Anglong Hamren subdivision under PS ke Boithalangsu PS Hamren PS Kheroni PS Jirikindeng PS Boithalangsu PS under outpost ke Dongkamungkam outpost Ulukuchi outpost Amtreng outpost Kheroni PS under outpost ke Mailu outpost lapen Jirikindeng PS under outpost ke Makoilum outpost lahalo Karbing long police station lapen outpost nang lituhan list nampak lang lo nang litum thekpon lang lo no nang lituhan Assam Nagaland lapen Assam Meghalaya border long kedo outpost list nampak lang po Lahorijan Songkortila Monglamukh Kasiram Duajingphang Rongapahar Masibailum lepen Kanduli Mokoiram Sabudda lahalo Assam Nagaland border outpost lepen Assam Meghalaya border outpost list lo next nang lituhan nampak lang po Moja list under Difu subdivision Nomati Langfer Duardisa 2 West Rengma Duar Dikharu Duar Bamuni Duar Salona Jomunapar Borjan 1 Langlokso Phuloni Langhin lepen Hauraghat under Bukajan subdivision Borjan 2 Borpothar Surupothar Isrengma Duar Baguri lepen West Karbi Anglong under Hamren subdivision ke Duar block 1 block 2 Rongkhang West Rongkhang lahalo Karbi Anglong Moja list lo nang thek polong lo kansi moja doma nang thek polong lo koso subdivision anda si ko ansi doma nang la solis nampak lang lo next lang pon senang Karbi Anglong long minerals PPC ke long ma limestone lake Dilai and Saini langsu along si ke long lo lepen China clay lake upper Deopani and Silonijan area lang silang lo lepen Feldspar lake long lo Koilajan area long lepen coal lake Koilajan and Silveta lang si long pon lo te next lang pon senang Karbi Anglong long langroy PPC doma Kopili Amreng Borpani Kolioni Dhonsiri Dikharu lepen Nambor Deopani Jomuna Patradisa Longnit Doirung lalo lang royalis lo PPC dong ma next lang pon senang block koso subdivision under si ko unblock doma nang litum thek polong lo Difu subdivision under 4 block do lepen Bukajan subdivision under 3 block do lepen Hamren subdivision under 4 do total 11 block do nang litum thek polong lo kona si headquarter ma nang litum thek polong lo nang litum list thek polong lo Lumbajam block Manja Hauraghat block Hauraghat Samilangso block Dokmoka Langsumipi block Bukulia lepen Bukajan block Bukajan Nili block Chokiola Rongmongwe block Katteron Rongkhang development block Dongkamukam Socheng development Jirikindeng Chingthong development block Hamren Amri development Ulukuchi
nang tekpolong lo lahalo karbing blog lo tenang lagi jong sesuatu video lam channel pute like comment share ita te punya video pan sekang ton lo next video lo citang susuna bye.